će otvoriti dva mlada momka u kategoriji do 61 kg. Meč će se raditi po K1 pravilima, 3 runde po minuti. U crvenom uglu momak rođen 2002. godine, visok 180 i težak 61 kg. Do sada 13 mečeva, od toga 12 pobjeda, 4 nokautom. Iz kickbox kluba Novi Sad, osmostruki prvak Vojvodine, Aleksa Kuša! Sa težinom od 55 kg, ovogodišnji prvak Slovačke u kick-lightu, 16 borbi, 10 pobjeda, iz Gorovčina Slovačka stiže Marek Golanski!
Ja se izvinjam. Euforija. I pobedom od 3:0 odlukom sudija je